Ljubiša Mrdak, star, 50 godina, radnik obezbeđenja, likvidiran je 20. oktobra u pošti u ulici Jola Piletića u Nikšiću. Napadači su kod službenog ulaza u pošti sačekale vozilo obezbeđenja, gde se nalazila veća količina novca. Uz pretnju oružjem ukrali su novac, a tom prilikom iz vatrenog oružja teško je ranjen Mrdak, koga su upucali u grudi. Preostali radnici obezbeđenja napadnuti su i onesposobljeni biber sprejom, nakon čega su pljačkaši pokupili vreće sa novcem. Nakon pljačke napadači su pobegli u nepoznatom pravcu. U mestu Grebice pronađeno je zapaljeno vozilo za koje se sumnja da je korišćeno u izvršenju ovog krivičnog dela. Povređeni radnik obezbeđenja je hospitalizovan u medicinskom centru u Nikšiću. Pacijent je primljen sa prostelnom ranom grudnog koša i ubrzo je podlegao povredama u kliničkom centru. Pretpostavlja se da su napadači neko vreme pratili putanju kombija. Postoji mogućnost da su imali nekog insajdera koji im je dao poverljive informacije. Prema nezvaničnim informacijama, u kombiju je bilo oko 400.000 evra i te pare su bile namenjene za isplatu penzija. Policija ispituje radnike pošte i potencijalne svedoke. Istraga pljačke i brutalnog ubistva je u toku.